U predvorju, na zapadnoj strani, nalazi se grobnica sa moštima ktitora manastira. Manastir je doživeo mnoga stradanja. Tako 1259. godine strada od Latina, biva razoren, a monasi poubijani ili odvedeni u ropstvo. Posle toga, manastir dugo nije mogao da se oporavi. Latini ga ponovo razaraju 1285. godine, da bi ga konačno dokrečili Katalonci. Obnova manastira počinje od kraja 17. veka. Na strmoj obali mora između manastira Pantokratora i Ivirona spasavao se neki Nikita koji je izrađivao krstove i koji je u znak zahvalnosti na tom mestu podigao manastir koji je po njemu nazvan Stavronikita, što znači krst Nikite. U periodu krstaških pohoda i najezdi Saracena, manastir je razrušen i opusteo da bi ga 1543. godine obnovio patrijarh starigradski Jeremija I. Manastir je posvećen Svetom Nikolaju Čudotvorcu zbog ikone koju su ribari 1545. godine u mreži izvukli iz mora. Prema predanju, ovu ikonu su ikonoborci 830. godine bacili u more, da bi posle više od 700 godina ikona, rađena u mozaiku, bila izvađena neoštećena. Ikona je izvađena u prisustvu patrijarha Jeremije. Na njoj je prirasla velika sedefasta školjka, od koje je na ikoni ostao dubok trag do ivice levog oka svetiteljevog lika. Patrijarh Jeremija I je od jedne polovine školjke izradio hranilicu za delove bogorodičine Prosfore, a od druge polovine Panagiju. Ovom Panagijom je patrijarh Jeremija II blagoslovio ruskog patrijarha Jova. Inače, po prostranstvu ovo je najmanji manastir na Svetoj gori. Utvrđen je jakim kamenim zidinama sa visokim pirgom i kelijama na vrhu zidina. Saborna crkva posvećena je Svetom Nikolaju Čudotvorcu, građena je u 16. veku, od kada datiraju i sačuvane freske rad Teofana Kritskog, koji je oslikao i trpezariju manastira. U manastiru se nalazi još 7 paraklisa. Osim čudotvorne ikone Svetog Nikolaja Čudotvorca, 20-ak monaha ovog manastira među svetinjama čuvaju deo životvornog drveta Krsta Gospodnjeg i delove moštiju mnogih ugodnika Božijih, među kojima Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova, Jovana Preteče, Teodora Stratilata, Amvrosija Mediolanskog, arhidžakona Stevana, 40 mučenika i drugih. Na 2 sata hoda od Kareje na severoistočnoj strani Svete gore, kraj samog mora, nalazi se manastir Pantokrator, Svedržitelj. Osnovao ga je grčki imperator Aleksije Stratopedah sa bratom Jovanom 1363. godine. Posle turskih razaranja 1536. godine manastir obnavlja moldavski vlastelin Stanlo. Manastir je opasan jakim zidinama sa visokim pirgovima, a pošto je sagrađen na jednom izdvojenom masivu, deluje veličanstveno. Podeljen je na 2 dela. U prvom su gostinske sobe, visoki pirg sa paraklisom na vrhu, a u podnožju je riznica. U drugom delu nalazi se saborna crkva, trpezarija i zvonara. Saborni hram posvećen je Preobraženju Gospodnjem i izrađen je od belog mermera, od koga je urađen i pod. Živopisi u crkvi potiču iz 14. veka. U manastiru ima 7 paraklisa, a van zidina još 11. Među manastirskim svetinjama u hramu se čuva čudotvorna ikona Majke Božije, nazvana Gerontisa, odnosno Starica. Predstavljena je u celoj figuri, u starijem dobu i bez mladenca Hrista. Za ovu ikonu su vezani mnogi čudesni događaji, a priča se da osobitu brigu pokazuje za umiruće starce, te je otud i naziv Starica. Pripoveda se da su Turci u pljačkanju manastira sa ove ikone skinuli srebrne rize, a ikonu bacili u bunar. Zbog skrnavljanja ove svete ikone Turci behu kažnjeni, svi su na putu ka kući oslepeli, a ikonu posle više godina, prilikom obnavljanja manastira, monasi pronađu neoštećenu u bunaru.
Vatoped je jedan od najstarijih, najvećih i najbogatijih manastira na Svetoj gori. Smešten je u nevelikom zalivu na severoistočnoj strani Atona. Osnovao ga je u prvoj polovini 4. veka car Konstantin, ali ga u istom stoleću uništava Julijan, da bi ga potom krajem tog veka obnovio grčki imperator Teodosije u znak zahvalnosti Bogu, što mu se na tom mestu od brodoloma spasao sin Arkadije. U svojoj najezdi, 862. godine, razaraju ga Arabljani, da bi ga početkom 10. veka po nagovoru prepodobnog Atanasija Velikog obnovila 3 brata, Atanasije, Nikolaj i Antonije iz Andrijanopolja. Saborna manastirska crkva jedna je od najvećih u Svetoj gori. Podignuta je u 10. veku i posvećena u čast blagovesti Presvete Bogorodice. U njoj su sačuvane freske iz 14. veka kao i deo mozaika. U hram vodi veliko predvorje iz koga se ulazi u 2 prostrana trema. Sa desne strane trema je deo posvećen svetom Nikolaju Čudotvorcu, a sa leve velikom učeniku Dimitriju Solunskom. Nad oba dela je honors na kome se nalazi Presveta Bogorodica zvana Uteha. Pored saborne crkve u manastiru ima još 16 paraklisa, među kojima se izdvaja crkva Svetog Save Srpskog, koji je inače u ovom manastiru živeo do izgradnje Hilandara. Pored čudotvorne ikone Majke Božije zvane Uteha, u manastiru se nalaze još i čudotvorne ikone Zaklane, Znamenje, Ktitorska, Utešiteljka i Mirotočiva. Među svetinjama čuvaju se i delovi Krsta Gospodnjeg, delovi Trske, Sunđera i Ogrtača Hristovog, kao i najveća manastirska svetinja, Bogorodičin pojas, koga je prema predanju u znak zahvalnosti sveti car Lazar poklonio ovom manastiru. U nevelikoj dolini između 2 uzvišenja na samoj morskoj obali nalazi se manastir Esfigmen. U 5. veku manastir je osnovao grčki imperator Teodosije Mlađi sa svojom sestrom, caricom Pulhepijom. Međutim, prvi pisani dokument u kome se pominje Esfigmen datira iz 998. godine. Zapravo, manastir se pominje kao Esfigmen, što bi moglo da znači ubijeni ili iskasapljeni, da bi nešto kasnije bilo promenjeno u Esfigmen, što u slobodnom prevodu može da znači utegnuti. Manastir je mnogo stradao od varvara, Turaka, Saracena, požara i piratskih pustošenja, ali uvek je iznova obnavljan. Život se 1705. godine vraća u manastir i od tada stvar ima svoj kontinuitet. Krajem 18. veka, zbog nemaštine, manastir je bio na ivici propasti, ali se podiže zahvaljujući pomoći arhijepiskopa Kasandrijskog Ignjatija, tako da ubrzo manastirska bratija broji preko 100 ljudi. Priloge ovom manastiru davali su Jovan V. Paleolog, srpski car Dušan, a kasnije i despot Đurać Branković. Manastirske zidine koje zapljuskuje more imaju izgled tvrđave, a na ulazu u manastirsko dvorište su kule, pirgovi. Na licu manastira sa mora krupnim slovima je napisano pravoslavlje ili smrt. U centralnom delu dvorišta nalazi se saborna crkva posvećena Vaznesenju Gospodnjem, a pored nje ima još 7 paraklisa. Bratstvo 40 monaha čuva mošti svetih apostola Jakova Alfeja, svetog Partenija, episkopa Lampsakijskog, Marije Magdalene, svetog Atanasija, patrijarha Carigradskog Jovana Zlatoustog, Jakova Persijanca, sveštenomučenika Haralampija, Modesta, velikomučenika Pantelemona i drugih. U ovom manastiru se podvizavao i primio monaški obet osnivač ruskog monaštva i prvih ruskih manastira, prepodobni Antonije Kijevski, osnivač Kijevsko-Pečerske lavre. U Esfigmenu je boravio monah Akakije, koji će kasnije postati carigradski patrijarh Atanasije, kao i veliki isihast Grigorije Palama. Za manastir Esfigmen se smatra da ima najstariji tipik među svim svetogorskim manastirima, koji se čuva sa još 400 rukopisa.